كان جالنا سؤال على الانستجرام، حد بيسأل هو 10 ايام كفاية ان حد يعجب بيا؟ فعملنا بول كده على البيج بتاعتنا على الانستجرام، فسألنا سؤال للبنات. اولا قلنا ايه؟ لو حد قابلتيه من يوم او يومين وجي قال لك انه معجب بيكي، هتستقبلي ده بشكل عادي ولا هتستغربي؟ وسألنا الولاد، لو لسه شايف بنت لأول مرة او بقالكم يومين بس تعرفوا بعض، هتروح تقول لها انك معجب بيها ولا لا؟ وكنا عايزين نعرف فكره ان انا بعجب بحد دي بتاخد وقت قد ايه. 60% من البنات قالوا هستغرب، وخلي بالك في فرق ما بين هستغرب وهقبل ولا هستغرب وهرفض. اما الولاد بقى 51% قالوا لا مش هنروح نقول لو لسه عارفها بقالي يومين. وعايزين نتكلم كده شويه عن الفكره دي، هو انا باخد وقت قد ايه عشان اعجب بحد؟ والحقيقه انت عشان تعجب بحد انت محتاج لحظات معنى كلمه، هي ثواني بس. لان خلي بالك في فرق كبير، احنا ما بنسالش نقول تاخد وقت قد ايه عشان تحب حد، لكن الاعجاب بيحصل في لحظات. في انواع كتير قوي من الاعجاب، فانت ممكن تعجب بحد بشكله، دي مش محتاجه اي وقت، ممكن بموقف معين برضه مش محتاجه وقت، ممكن بالسوشيال ستاندرد مش محتاجه وقت. ففكره الاعجاب لا ما بتاخدش وقت. فعشان كده وارد جدا حد يعجب بحد انه لسه شايفه من يوم او يومين او يمكن حتى ساعه، ولكن الفكره كلها هو انت ممكن احب حد او انا ابقى عايز اتجوزه في الساعه دي؟ اكيد لا. لكن فكره الاعجاب نفسها بتحصل ببساطه، فعشان كده ما تستغربش ان انت اعجبت بحد في وقت قصير او ان حد اعجب بيكي في وقت قصير، لكن ده ما يمنعش ان احنا نشوف في الاخر بقى احنا مناسبين لبعض ولا لا.